na mkubung na ye koshe na ampe October November na interview June July na interview na ye announcement na successful iringyum bela na bubuki bo shitsto do rishi se beba ne igemo ampe hipola abuko kudo molana Alhou en kahane puti shise igene video shine video becho na April khelo ko ko khatane ki ne namku mula April khela he khele ko interview kighini ka kusi ke na panam sine abaje biye April khela na sibe ke kono June na cheju pu June na interview shine na panam ye July August na akamlala iprave ko anye ke mo announcement ye ishina hibambe shine shapye de no akamlala ilongo ne ke panat sine ene je kono ko Pana sugo November khilana itagi October khilana interview lipes anikena suksuro ishna attention kuno ko lo ilo tinkena tipo council ena bugjinda khatana lobe tikiu council lana khatari kiu bechona ko bes kuno ko la sebe ba inkena tipo bes apasishire ishipitsu nishani ino toika Kodomi, Kodomi, Youth Pastor Lazami Baptist Church, the Ajak William Zeko, West Benishani. Ili Lovely Toli, Lazami, Lazakulka, Ili Lovely Toli Pujo, Samimi Baptist Church, the woman pastor, Shani. Inoni Loto, Kiho, Natsumi, Abaza Ikshela Khsrigimi. Coordinator Children Ministry, SABAK. Ili Haley, not me. Haley Sue, Associate Woman Pastor, Laza Baptist Church. Ili Likvi, not me. Likvi Sue. Children Pastor, Chishilimi Baptist Church. Ili Kalitoli, Rokimi. Kalitoli Sue, Associate Pastor, Children Siminu Baptist Church. Inoto Kibi Su Natsmi, Associate Pastor Youth Alhou Baptist Church. Panum Sinye, Akito Panum Ye, July Kilana, Panum Akupo, Hipopole, Nasi Kighini. Ishi, Catholic in Ambuts, Walana Akishi, La Akupo, Ilom Lanesha, Kepom Poitagi. Ili Wakeli. Not me, what can he shake? Associate Pastor, Woman, Laza Kulka Baptist Church. Ili Priskali Su, not me. Associate Pastor, Youth, Mishili Yebaka Baptist Church. Ili Viketoli Jishlimi, Associate Pastor, Youth, Mishili Baptist Church. Ili Nirali Futena, Laza Village, Associate Pastor Woman, Heavenly Baptist Church. Ino Alcohol Awumi, Ino Alcohol Suye, Pastor Shisi Iribu, Adohani, Study Live Lomorebu, Italia Akinu, Ilogakio, Ino Alcohol Awumi, Alcohol Su, Pastor Askina Baptist Church. Ino Vihoi, Pari Alokum La Shijena. Akipi ona Akinu Itiri, Akiula, Ino Vihoi, Associate Pastor Youth, Mudutwa Baptist Church. Hibam Kona, Akiche, Catholic Indiana, Mkumu and Mkutwola, Akte Lorena, Alhou Kumla, Shunian Gabi, Dishi Panong, Gilip, Siri Panong show, Akikin Betsnia Kotani. Akite lo ba ke ko ki woman executive law. Inoli ni boli wata. Dimapur at large na li woman executive le lo ba ni. Inoli ni boli e ranumi ke mi ite ye. Lazami village Shiva. Inoli gradi jimo li ye mudutsomi li ye Dimapur at large la women executive biche and booking in Lana, Nina Ilogani. Inoli Holy Daniel,
Koima SABC kela ilong IQ no adotovipu inoli piholi Daniel line ilongani. Hibato no acte executive and Alhou kumula acte iloga akepo and kuno pointi. Akumula na movenye akepo show akibenya akepo no. Ila akizu anonzu utowabet pinke no mkusani. Ili kini toli kini me associate pastor woman liye Heavenly Baptist Church akuko la ambetsugo woman pastor shijena liye WSBK chimugiti manana igena nimna aresa akela livecho Akithemi association shaka namo jesi igena alage mushi Heavenly Baptist Church la ambetsugo akhaji tsupo alokeletsai alokelio no association Akithemi la alokumla shubine kutoka ke muno kiwala akibia rai tipo pek message impoble pitslo ike mutiwala tom lagiu ahigiu itulgiulo alhojelana ni sabakla azala kishena women secretary shagiu jelana ijelana akibni kitspenge ayekele kiti kamla kule ahi biloke muno bes lishikumto ena lishikimtani lina sabak khala Heavenly Baptist Church la ambetsuga alokum la shirikula wauto shekula ke nemona leshiva ke oshkimtike kyo SABAK na ashepekili litani ena aken kubushukulna lina ambetsuga doleni ngole kyo shikimtikyo peta envelope pesutani dona posha okukuzi Ili Hitolisu, Associate Pastor woman Natsumi Baptist Church, Lili Ambetsuwa, SBK Nito Mamblana, Irena Li Abuye Muzala Nikupujepo, Ambetsuwa Alhokum Lashana, Ishi Liye, Nito Mamblana, Women Pastor Kumlapano Association La, Ido Video to Boshani, Lina Alhokum Lashikila, Alakupto, we took the partner in you to be allocated. Ike tipo pesi no tipo public it's law. Ene kiwala kupum lagi kida lamu agaye. Ina SABAK women pastor women secretary she no baza shiriki jelana ijelana akibimekele spinke. New women pastor Hitolisu. Liu lao kematsu ene kinjani. No na lo ke kikulo to shekulo ke okshatsu kuzike no. SABAK na ashepekidi SABAK staff and a council ashepekidi zani akemi kupushukulna lina ni wala lo ke kikulo envelope kapesita. Ino Pioto wata mishini yebaka Baptist Church law. Ino Pioto wata ye lo ki chipena chaulish piki kumo yemo palala Alhou kimte na Alhou kukula alikyu vechiona pau commitment ipen bubesa Alhou nie. Ipkino putwa kiu vecho pa ye associate pastor you chikyu ambem kukmu pashkinti kucho. Wala ado hami Pastor kana kelagi pastor makori kupepa tani inoye palutna alo sasukwa thalano lo kirtipi manamo patem biuno alo rinchisi rigure ambim kukmu alo rinchigena iteye payan bi polona December ki lana akula kriani alo keuno SABAK la alo kumlashi rigula noye doshe shebehipo itul kuzike bi council and SABAK na He ashepe pesu otani akemi kuposhukulna toshe peta indolo pesu otani. Ili Pagni Shohe, Ratashitown Baptist Church Associate Pastor Children, Liya Ampe Suwo. Child pastorship jebo paye de hime ke pala right ke study leave lana ucheni ena lina study leave la adius to dolo li bele tagi ije ga na log la shinen ke bi ena mari
share community foundation tipo sponsor lagi half sponsor itulono MTH punya chain gibi libe sini ngolo gile tisu zani inoli hotoli su kukam mali inoli hotoli natsmi ene liye aka biukum la kutai pa vecho no Alhou kiu la shiri kiu to mo la ke pan yini ko mo ba na chumo yu ting ga hai lina le ke mushi jumai mo ni shi po alu le ke do ga hana to mo Alhou zakala ape au no ito izapo Alhou kumla shi ke pan Alhou kumla shi pe pani lina ape Alhou kumla shi ke la yu ya farewell ye Central staff lana shinege kim SABAK lana suksunipo wala pagi SABAK staff la suksuni ke gamno hili hina li gamna ki tage apu min putoku na li gamne ku ke la li tage khipi ke kim na ala shupo li na aloge ke la li single mother kum na shi samemi chimemi shibeke ikim aki chi angala ka kum na kum ga suita Wana SABAK la Alhou ya ke na anga pes chao la jan mission po shi Baptist Church uji wa ki wa anga ki pes na Alhou ke ni ikmet ke bi lina Alhou ke ku sa ho ki po ke pes akala bi tu na ni inoli toli ho neka SABC ke la MPPT women executive la moja na father to be akilo li pelagi like o vet pensioni Alhou zalaki amko gtsu ako shena nongyo Alhou zalaki pisana kishena akimeni ngts akimeni shibus zalaki kini gole mention ke kemo Alhou za Philippine mi akido kini ajo pungo lana ike Ajo, chirip tuk to la luta, ish pisin chane. Christo jisu de gumsu. Laki lichi me beni, Pastor Isheli. Mkali Baptist Church lecture Pastor Akithemi, no, 10 de akiu. Akipilo ulinge mno yesipe pa akula Pastor Isheli mukali ni Baptist Church la child Pastor Shana li ado hamelo mle daga akipilo ulinge mno yesipe pa akula kimya akipini kimya Philippian ni akido pungu ajo pungu na nepisipini Kristo Jesu kekamsu wala kiki no mushu kena Hina long kola alo, paya Alhou la ya khapa apla ike, Alhou kem shima sakiushi, kem sumoi, ikemo, pa am piu bes, kem sashire, aka helhaye be puno, timi kim hishi puno, ena timul haye kim hishino, pa am piu kuchuni be, akiti, tiye Kristo lo, cross lo kiti, kutolo. Awo kulu shive, ye muna Alhou na chukup, aikyu alo, waiki kebusu, aji sumuna aiki keuje besu, watse, ikihu, kumula ena aikilo, no, aikiko akimi suno, jisuje kukelo, kokinebe, pam namasa, nani.